Gilbert Kwarisema omwahabe kitongole cha Raising the Village na Ageihangwe Hureji igenderere kwera abantu 285 okutunga amezi marungi okubaha empibo zitari zimwe na zimwe zo kuhinga hamwe no kubashomesa okubine kubinga obworo mu maka gabo. Omuntu bezo ntubantu bahereza ebihimba, tubahereza empocha, tubahereza obushaza kurigirira kiba kuhinga na munonga omwanya gwabo gubaro. Ndokinga project refunded by Raising the Village. Abebembezi ba district ya Buhweju bashabira abaturo kwakira entebekanseji no kugishagika okureta hentunguka ombyaro byabo. Amizaga kumukora tukuza kora byomu. Ubone gaza kora bahume yinu pipe. Then hati mwa bantu mugere muta. Mugeyire mutajya mutoreza amizo mtuza kuba connecting. So mbona hati yo Raising the Village. Hati yo yishe obuyije cyaro cyanyu mwegite batwara mize gerete. Egati. Abebembezi banyi ba RC n'aba district kugira ngo urugo mugoro. Yuko abatura basimire ahabwe entebekanisa eriyo nejo mbyanga byabo kandi baraganise nkwatanisa. Nashima munonga gwo kutubaganisiza ubwenge bwanyu izara ba karitasi kati nimwe mwaretwa ha nyabaramwe umuntu atari kumurikira ukagoya hanze. Tagwije master wagutera umushaka nko nyana kugambye no byeza musizo nejo toruka kureba gwezo. Mwenda gutyo mwana mujya kutinduraho mujya kufuna urweza. Gasha kwa Juliet Charles Sima.